Rađaju li se narcisi kao takvi ili ih mi odgajamo? Pa evo, baš smo sad pričali mi o ovoj knjizi, moramo razgovarati o Kevinu, što je meni super knjiga. I ta knjiga recimo dokazuje da postoje rijetki slučajevi osoba koje se rode s narcističnim poremećajem. Rode se s nekim oblicima, odnosno u temperamentu već to imaju. Temperament je ono s čim se rađamo, naime. Karakter mi polako stvaramo temeljem temperamenta. Narcistični poremećaj ličnosti zapravo nastaje. I to nastaje iz različitih sredina. Jedna od njih je, najmanja je ta da mama se nije dovoljno divila. Iduća je recimo da je mama toliko bila poklonjena tome da je uzgojila te neki jako grandiozni self koji zapravo hoda kroz taj svijet i vječno misli da je glavni i najvažniji. Nikad mu nitko nije rekao i nikad ili njoj nitko nije rekao gledaj, pa nisi ti baš nešto. Jel, nije ga niko podrezao, nije se spustio u realitet. Do toga da recimo narcistični poremećaj ličnosti može imati netko ko je silno zlostavljan i toliko silno zanemaren da je izgubio vjeru u to da postoji itko drugi na ovom svijetu osim njega samoga. I to je ono što recimo je karakteristika narcističnog poremećaja ličnosti, a to je ne postoji drugi. Jel? Sad, to bi bilo kao da ja sad ovdje govorim i da uopće ne razmišljam o tome što ti misliš. Gledaš li me ili ne, sasvim je svejedno, bitno je da ja nastupam. Jel? Znači, takvih ima ljudi. Jel? Takvih, vidiš puno ljudi. I ali to je zapravo hendikep te osobe, jer ona ne može uopće poštivati da itko postoji u ovoj prostoriji. Zanimljiva je priča da prvo narcistično, između ostalog, je jako povezano kod muškarca s time da on u edipalnom misli da ima taj osjećaj grandioznosti. To su oni klinci od 2-3 godine koji strašno ponosno hodaju kroz svijet, jako su važni, još malo guraju kukove prema naprijed jer su malo falusni isto i tako dalje. Oni su strašno si važni, ali oni su važni jer oni mogu zavesti mamu. Između ostalog, ta grandioznost im treba da bi vjerovali u to da mogu se oženiti za mamu. Jel? I onda im dođe tata koji ih kastrira. Jel? I ta kastracija edipalna ih jako između ostalog frustrira i oni sanjaju nekakva čudovišta kao svoje komplekse odnosa između toga da li su seksualni, da li mama može ili ne mora biti seksualni objekt, ali taj narcizam primarni, recimo tada se ostvaruju u kontekstu edipalnog. I strašno su zanimljivi ti klinci i te djevojčice i ti dječaci koji su jako veliki, moćni i jaki i oni trče kroz park, oni trče po cesti i tako dalje. Uopće nisu svjesni toga da je sve veće od njih, da vrebaju opasnosti sa svih strana i ti moraš kao roditelj trčati za takvom bebom jer ona nije svjesna da je izložena opasnosti. I nema nikakvog straha. Da. Nikakvog. To je taj primarni narcizam koji je recimo super i važan je za taj dio razvoja. Kad bi ostao, i nekima ostane, nažalost, kad to mame i tate malo još pa ti sve možeš. Ta nova priča o tome, pa ti si dijete koje sve može. Mi ćemo ti sve omogućiti. Što god reci, što god trebaš, mi ćemo ti omogućiti. Nije istina. Psiholog i ja. Ljudi s narcističnim poremećajem ličnosti vam stalno serviraju svoju bezvrijednost koju iznutra osjećaju kao vašu. Znači oni jednom specifičnim načinom koji se zove projektivna identifikacija, stručno, evo ako neko gleda od kolega da bar spomenemo neke termine, oni serviraju vama, nude vam da vi ne vrijedite. To rade bilo tako da vam ništa ne govore, nego su samo iznad vas, ili da vam stvarno govore. Kažu, čuj, ti malo razmišljala o tome da posjetiš nekog, da porazgovaraš s njim, jer ovo što ti meni govoriš, meni malo liči na to da... I to vrlo oprezno, vrlo lijepo, vrlo profinjeno rade.